произношению сложных имен игроков европейского чемпионата, которые записали журналисты Евроньюз соответствующих языковых служб. До завтра! Hasta entonces. Jack Wilshere, Adam Lallana, Milan Skriniar, Martin Škrtel, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Kyle Lafferty, Gareth McCauley, Gareth Bale, Aaron Ramsey, Ivan Perisic, Mario Mandzukic, Bastian Schweinsteiger, Joshua Kimmich, Andrés Iniesta, David De Gea, Richard Keogh, Wes Hoolahan, Roman Bürki, Fabian Schär, Renato Sanches, Cristiano Ronaldo, Klein Heischler Laszlo, Zuzak Balázs, Grzegorz Krychowiak, Jakub Błaszczykowski, Hugo Lloris, Morgan Schneiderlin, Andrea Barzagli, Graziano Pellè, André-Pierre Gignac, N'Golo Kanté, Lucas Digne, Laurent Koscielny. Wojciech Szczęsny, Jakub Błaszczykowski, Sławomir Peszko, Gökhan Gönül, Şener Özbayraklı, Oğuzhan Özyal, Gianluigi Buffon, Lorenzo Insigne, Sebastian Rödel, Mario Götze, Stefan Lichtsteiner, Rui Patrício, Rafael Guerreiro, Ricardo Quaresma, Igor Akinfeev, Fyodor Smolov, Kiray Gábor, Gulácsi Péter, Vesel Barnabás, Conor McLaughlin, Kieran Clark, Євген Коноплянка, В'ячеслав Шевчук, Андрій Ярмоленко, Iker Casillas, César Azcárate.